Evet İsa Tokmak, bugün bir iftar yemeği veriyorsunuz her sene olduğu gibi ama bugün biraz daha özel bir gün. Nasıldı? Evet, teşekkür ederim sana bugün buraya katıldığınız için. Bizde bugün özel bir gün. Kadir Gecesi sebebiyle burada bir gün ayrıcalığı sadece Danimarkalılar, Pakistanlılar, diğer kardeşlerimiz de katıldılar. Çok güzel geçecek inşallah Yani temennimiz. Birlik beraberliğimizi sağlamış oluyoruz yani onun için. Evet. İyi oldu, güzel olacak inşallah. Katılım da çok bugün. Yani Yanında bir de destekçin var. evet, Fuat Bey de yani. Fuat Bey, ne diyorsunuz? Gerçekten çok güzel bir gece olacak. Bugün de Kadir Gecesi'ne denk gelmesi münasebetiyle daha kalabalık olacak galiba. 300'de geçeceğiz yani. Çok güzel bir program olacak inşallah. Og hvad hedder det, hvis vi kender hinanden bedre, så kan vi forstå hinanden bedre og ved vores grænser, hvor de går hen. Om det var det hele, og lad os starte med. Snakke om. Den første, vi har Çok kıymetli kardeşlerim, bugün cemiyetimizin vermiş olduğu Ramazan iftar yemeğine katıldığınızdan dolayı hepinize şahsım ve cemiyetim adına teşekkür ederim. Ayrıca bu Ramazan iftar yemeğine sponsorluk yapan kardeşlerimize de Allah razı olsun, hepsinden teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım, afiyet olsun. Det var dagens højdepunkt. Der sagde kongen Frederik den 3. til københavnerne, hvis I står stand imod svenskerne, så skal I få jer nogle særlige rettigheder. Og som I sikkert ved, så var بالقسط ولا تخضر الميزان til vores borgmester, Johannes Nielsen. Den rigtige højdepunkt. Vores ramadan vil der igen at invitere alle borgere i Helsingør, synes jeg er rigtig, rigtig flot. Og tak til formand Isa for at skaffe sponsorater til det, at det kunne lade sig gøre. Og kort og godt gik det på, at man i stedet for at tale om integration, skulle tale om at udnytte hinandens stærke ressourcer. Og blive enige om det. Det er centralt, hvor afgørelserne bør træffes. Så vil vi komme fri for alle de her diskussioner om. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Hayya alal falah. Og vi bruger selvfølgelig vores faste med en glad konstruktion på. Og så Velkommen til det. Hvad var det, du sagde? Det burde man jo gøre, fordi det er jo måden at få talt sammen om tingene på, det er, hvis man sidder sammen. Men det håber vi at gøre bagefter, nu vi er færdige med at spise, at vi så kan gå ud og snakke lidt mere sammen, end vi gør. Så det synes jeg er fuldstændig rigtigt, at vi burde blande os bedre. I Helsingør arrangerer man hver år flere kulturelle dage sammen med kirken, og så foreningen og kommunen støtter rigtig meget i de kulturelle aktiviteter. Hvad siger du til, at deltagelsen, og der er forskellige folkeslag også? Jamen, det er jo helt vigtigt, at vi får de forskellige folkeslag med repræsentanter til en kommune til at mødes. Det er jo den eneste måde, man lærer hinanden at forstå på.
Og som jeg også sagde i min takketale for invitationen, at jeg synes, det er meget vigtigt, at vi ikke ser på sådan nogle småting, som er ligegyldige, fordi det er ikke den enkeltes kultur og den enkeltes religion, det handler om. Der skal man acceptere hinandens forskellighed. Det handler om at opfatte hinanden som værende medborgere i det her samfund. For kun ved at arbejde sammen omkring tingene, bliver vi rigtig stærkere for den bedst mulige kommune ud af det. Og det er det, som det handler om. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.